आकाशवाणी इम्फाल लांदुकचरी पाउगी सक्तम सक्तम मसीदा तरानिथोई सुबह मणिपुर विधानसभा की मिफम लोइसिनखिबा केंद्र की मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन लोकसभा मणिपुर की पोनी योखनब तक्सिनखिबा अमसुंग नाउरीन उ चारा पांबी थारिबा क्वाक्ता की अनीस अहमद तरानिथोई सुबह मणिपुर विधानसभा की अनीसुब मिफम इराई नुमित लोइसिनख्रे ममांग थागी कुनमंगादगी चथरकिबा पुन्न सिटिंग तरामाथोई लेबा मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी डिमांड सिंग पास तौखिबगा लोइनना बिल कयासु पुथोक्तुना खनकी युमजा कैसन नुमिता पांगतोकिबा मिफमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेनना राइज असिगी सिंगी लमदा लेरिबा प्राइमरी अमसुंग हाई स्कूल पुनमक मतम चाना थबक काय कादे हाइबदु खंगदोकनबा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लौबा हौरे हाइना फोंगदोकी सिरी बिरेना मखाताना सिंगी लमदल पोस्टिंग तारिबा डॉक्टर नर्स अमसुंग अटेंडेंट सिंगी फोटो मसा मसा की पोस्टिंग तारिबा सेंटर सिंग दा थेटकनी हाइना फोंगदोकी हिल्स समदि वैली एडीसी याउना वैली दना 12 क्लास फाउगी सिंगदना 10 क्लास फाउगी दा लेरिबा स्कूल खुदिमक्ता सर्विस तौरिबा मरोइन वजासिंग मखोगी अगस्त था फाउगी मनुंग स्कूल खुदिंग दा फोटो लोइना थेटकदबनी अदुगा बायोमेट्रिक की प्रोसेस तुना अखोइना लोइसननबा गवर्नमेंट कन्ना बायोमेट्रिक की प्रोसेस से कोई कन्ना लागना जरी सिमिलरली हेल्थ सेक्टर नर्सेस अमदी डॉक्टर सिंह हारिबसिसु मामागी हेल्थ अवेयरनेस सेंटर दा हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर कना कना तागे बसे लोइना मणिपुर की लेब डिस्ट्रिक्ट पुनमक थेटपा हौरगनी अमरोमदा नुमित अदुदा कांग्रेस की एमएलए के रंजित हांगलकपा वहांग अमगी पाखुमदा सिरी बिरेना मणिपुर अनव खुल ओइना सक खंगनबा दरखास्त थारकिबा सिंगी मनुंगदा चुराचानपुर तरामाथोई तमेंगलोंगदा कुंतरुक सेनापति तरुक कामजोंगदा अनि अमसुक तेंगलौपाल तरानी हाइना फोंगदोकी लाइब्रेरी टीएन हिल्स की मेंबर सिंग मोय याम कुमना खनरकांदा हेल्थ कमिटी की कन खनरकांदा युम यांखैदगी जिति युम तरा भावबदा ngасai मेंबर ना हाइबी गुदु माइना विलेज एकोगनेशन जी पंक्ति द पिरमबले अदुन हुजिक्ति टीएन हिल्स जो कोइना रिक्वेस्ट अमा तौरे अदुगे एडीसी दसु रिक्वेस्ट अमा तौरकांदा 50 हाउसेस दगी तादब सिंगदी तौदबा मदा फॉरेस्ट लैंड ना फॉरेस्ट दगी अयाब यावगदबनी अदगी एडीसी की अयाब यावगदबनी अदगी यदि अदु मदु यार मतम टीएन हिल्स थागत पिरकदबनी टीएन हिल्स थागत पिरम मतम रेवेन्यू डिपार्टमेंट योरनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट योर मतम कैबिनेट योरकांदा मदु अप्रूव तौगदबनी असेंग प्रोसेस दे सभागी इराई नुमित पांगतोकिबा मिफमदा जनता दल यूनाइटेड की एमएलए खुमुक्चम जोय किसन हौकिबा चही कयादगी मणिपुर की सिंगी जिला सिंगदा मिसिंग सादा चनी यांkai हेना खंगेन हेंगललिबा असि करिगिनो हाइबदु येंगसिनबा तंगाई फदे हाइकी मसिंग थीबदा यावदबा मयाम अमा संगसिलगलबरा हाइबगी चिंगनबा लेरे अमदी मसिना महौसादगी लेरकलबा अपिकपा फुरुप सिंग मांगखिगदरा हाइबगी मिपाइनबा लेरे हाइना फोंगदोकी उडा खुंदारिबा खुदिमक से मैतै कुकी नागा थादौ चिरु अखोइगी खुदिमक सि मयाम सि फुरुक मचा मचा ngakani aduna masida dramatically yam sound hengalaisina akhoi furuk mayam se mangna bai masa oira bribe se coaching ningai oi akhoi gi indians nataba mayam ama neighboring country gi chauna influx tor moi haringai le aduga loina na national registration of citizen na india da leiriba citizen sing se kana kana no si khangdana ba manipur da sar akhoi gi furuk macha sing akhoi yenglong di gi le jarab sing se masi kannaba अमतंग ngairaba pamba hi manipur akoi population commission ama linkhatpiba aduga nrc si chanhan base masinatan upai leiro एमएलए श्री जोय किसंगी वांग अदुदा सोगटपा फोंगदोर अदुना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना मसिगी मतंगदा अमतो ओइना यानादुना मरी लेनबा सिंगदा तक्सिमिनसी हाइना फोंगदोकी मसिगा लोइना भारत सरकारना सनामही रिलीजन बु मिकोक थिबगी रिपोर्ट याहन बगा लोइना तोंगानबा कोर्ट अमा सेमनबा पुखलपा प्राइवेट रिजोल्यूशन अदुबुसु अमतो ओइना वारेप लौदुना केंद्र थाबा हाइबसिना अचुंब ओइगनी हाइना फोंगदोकी केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपान थौरंगी राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन लेबा पोपा नुमिदा चथकिबा लोकसभा की मिफमदा मणिपुर की पोनी की मतंगदा पुकतुना तांगलबा सगोल मखल असिबो योखतनबा तक्सिनख्रे सभादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एमएमएन बिल लिसिंग अनि कुनमाथोय खनबदा सरुक यारादुन डॉक्टर रंजन हाई सही लिसिंग अहुम हेना पोनी हारिबा सगोल मखल असिगी मनगंदा तोंगदुना मणिपुर की सिविलाइजेशन सेमगलखिबनी मरमदुना हारिबा बिल असि नौना सेमदोक्तुना पास तौरबा मतमदा हारिबा सगोल मखल असि योखतुना मसिंग हेंगतपा ngamlagani हाइबगी थाजबसु डॉक्टर रंजन ना फोंगदोखे ngasi puthoi ba wildlife protection amendment bill 2021 ase matam siga yam sunaba speedy protection and conservation of rare species ida mateng pangada ba dugumba bill nen logjai matang sida ina yam longai jabadi
Manipuri amoina sagol masina more than 3,000 years of civilization Manipur gisi hairiba poni sigi mananganda tongaga akhoi civilization create torokani hojekti hairiba sagon se limited space and changing circumstances below 500 population ki makha da laigre aduna amendment act si laka bill si pass tor matungda we have enough scope. I feel that the pony will be certainly protected and promoted and population will be increased. Ngasi malemda honglakliba aying asa amadi akoibagi phibam asi aikoina u pambising paktaknani yanthatpa asina achoba maram ama oiri asigumlaba umangwamang yokhatnaba campaign ama anauba mawong matau amada kwaktadagi Anis Ahmadna mahaki anganba punsidagi chathaduna lakli Masagi sahi kuntra suraba Anis Ahmadna usara marugi sairong maru semduna hairiba maru adu akoibada maru koktharagba singda kaptuna usara thabagi thabak tawduna lakli Hiramasigi matangda Anis Ahmadna Akashbani Imphagi paugi saktamda asumna hai aina tasing u thaba haujarakibase piingai matamdagi aigi babana tambiramba haitare adugii dum babai khongu leboina dum lepa leitana ngasi phonum hiram china dum mai pakna dum changselai haitare piingai matamduda aigi babana yimda purakpa hai aikoi ingholda pan masing chara matamda madugi marusin hondok tabida phajana kanghalaga liraga thamaga chara sembagi hainabi ama hojiti isada madugi hainabido dum chapchana laire aduna isa khaktana tana aikogi community land sing aduga tongan ba valley amri chingi jaga sing dum mai pakna thabagi thabak sinum chathari tasengna aikogi hojik mangsel laiba Manipur gi forest sing je kannabagi upai Manipur sarkar su tongan ba department adi forest department ga tawraga lepa leiten thai tawtabu aikoina mass on tree plantation tawnaba honar matamda achobo effort am darkar lakpada masi kamaina karam mongda usi mass oina adi yam laiba mongda paisa changandana abdi matam changandana thaba yagadage si aina kupna nainar ku matamda khongna changba yadab jaga sin kamai u thagane thirak matamda hairiba nauri sinaraga aina kapni kon jaga ta halla hon bai kenosi poina aina tongan ba logic oi bai tare sinaraga leibak si yomaga akhanna ba specific oi ba leibak makhalama sinaraganda samaina kapaga observe tawra sum lakpadagi hojiti masi phajana successful oire aduna makha tana su hena khoigi mai pakna changsanna bagi damakta ai hona basu dum leptri ai dana tadna khoi khungangi youth sing yausalakpa chingi lamsin chatlaga kap matamda khoigi khungi ningthau yauna kaminna bagi lambi amada sum lakpasina hiram sida mai pa e haina ai admain thamjagi marusi phajana mapung phare khangbasing ekhoina phajana khala matungda leibak sisu ekhogi moisture retaining capacity yawba ngamba adum leibak khalaga to kap kadoriba marusisu nongi paminga kap adun hen successful oi hojik poda mai pakhrabu sing manungda phajana successful 90% hen oirisi ekhogi toi mangi pambi adu sigi mathangda yongchak adum matung inari leto topa hari kok thongum basu dum yawre marmakta kap adu atopa hai kharam su observe tawri hen Naha oiriba environmentalist asina umang wamang kokthokpa thingnanaba paujel puduna Meghalaya Raija yauna marathon race kaya su sienkre masiga loinana mahangna moirangi akoibada maruina thangjing chingda khudariba singmi singa loinana wahi chara kaya akoibigi sing asida thaduna lakli Anis Ahmadna mahaki naurigi matengna usara thabagi matangda makhatana hai ai plantation amadi awareness siga mari lenan chathiba campaign mari raksure ahanbada Manipur University da ina master tamingi matamda Bishnupur mini secretary gina Manipur University paba kilometer nifu khar hen balam jena machel laga Manipur ke miyam da awareness speak ramatung ani shubada Kaibulam Jaw National Park tagina Churajanpur gi mini secretary paba ai chen ki ahum shubada Meghalaya gi konung Shillong city da kilometer 46 muk sangba dumaina lamjel lama chen ki mari shubada Kangla dagina Imphal city manung akoi ba phawraga singjamai phawraga chingmairong samraifal chalaga IGR Saudi horo matungda Central Forest Division aibu phajana taram OP ki hariba campaign chi hojik phawbada chahi mari chapchana mapung phana phare sumani changsel leise aduga achievement harigadi tongan forest department aduga police department even Indian army aduga mari leneba concern department sing na aibu sakhangbi boina appreciation letter gum kaigamba aduga mapan lamdagi national level da haraga na aigi ahanba national campaign hodokiba Meghalaya gi konung Shillong city da chen gi matamda mafamdugi honorable MLA Sri Konrad K Sangmana aibu phajana taramna opiraga adumaina appreciation letter ho pibiraki Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kambuna putokpa paugi saktam loijare aiba Thokchom Jogendrajit putokpa Gangte putokpada tengbangba Hanjabam Bijayananda Sharma amasung Jibalata Sarangthem lijakiba Wahengbam Rajesh